Ćao svima i dobrodošli u lekciju 5. Good morning, Miss Brown. How are you? Dobro jutro, gospođice Brown. Kako ste? I am all right, thank you. And how are you? Ja sam dobro, hvala. Kako ste vi? Odmah ste ih poznali. To su naši prijatelji gospodin Miller i gospođica Brown. Danas su, kao što vidite, malo prisniji, tako da je on nju pozdravio sa izrazom how are you, a takođe je mogao i reći how do you do, što znači kako ste, šta radite. Gospođica Brown je rekla thank you, zato što su Englezi veoma učtivi ljudi i za svašta kažu hvala. Tu se njihov razgovor nastavlja. Look, here is a house. Gledajte, evo je jedna kuća. U našem jeziku trebalo bi da se opredelimo da li ćemo reći gledaj ili gledajte, dok u engleskom izrazom look govorimo i jedno i drugo, iz razloga što je look zapovedni način za drugo lice i jednine i množine, kao što read znači i čitaj i čitajte. Gospođica Brown nastavlja konverzaciju. Yes, I see. And there is a street. Da, vidim, a eno je jedna ulica. Zapamtite da here za sebe znači ovde, a there tamo. Zajedno sa is. Here is znači evo, a there is znači eno. Is your house in this street? Je li vaša kuća u ovoj ulici? No, my house is in that street. Ne, moja kuća je u onoj ulici. Pogledajmo šta smo danas naučili. How are you? Kako ste? Thank you. Hvala. How do you do? Kako ste, šta radite? Look, gledaj, gledajte. Here, ovde. See, videti. There, tamo. Street, ulica. House, kuća. Your, tvoja, odnosno vaša. This, ova. My, moja. That, ona. Pokušajte prevesti sledeće rečenice, a rešenje vas očekuje na kraju sledeće lekcije. A evo rešenja zadatka iz prošle lekcije. Created using Powtoon.